Bala Ken Rosas. Inapalabas saan nga mo ni Agent Darius abay bayadan gayam ni Jeremy ni jail warden tapno maipayan kan kuha na ti amin akayat na. Kabilangan ditoy ti computer ngar aramatan na iti pananghak na. Namuan nga rod ni Jeremy ti isasangpet ni Darius iso nga impanda ditoy iti ordinaryo apagbaludan. Iti isasangpet ni Darius iti pagbaludan. Sinarungkaran na ni Emily kat naklaat daytoy gaputa daawit na a cellphone pamanagnak analukay ti maipapaay asiguridad kadagiti balod. Iti naminsan nakita ni Joyce ni Jeremy ngagkatang-katang iti palengke. Impaka mo na nga rod daytoy adagos ken ni Michael. Itagagayem tenggenyo ti tuloy tinobela tayo ana pauluan. Bala Ken Rosas. No basta, agawid ka dito eh. Sa i-report ko pa ni Sir Darius. Sa anak pa'y anak kagatang iti gatas. Partakan mo ti agungunay, Joyce. No, ha? Awanan ni Jeremy. Awanan iti nakakitaakan ko na, Michael. Michael, pudno nga tatimbagan ni Joyce kan ka? Panag ko na. Pudno, sir? Anyo ko mati aramidon na ijay a lugar. Asidag ka no iti bangko ti nakakitaan na. Nalabit ang mapan nag-withdraw. Siguro. Ag-withdraw iti bayad kadag iti agbanbantay kan ko na. Kat, makaruro armat dag iti balod. Madia talagang ti mapaspasamak, sir. Sige. Dahil tangarod ti takwatan tayo ta, Michael. Bangan kan mulagatan nakmatlaangan. Di nakirubo, Joyce. Ibagam ti pudno anakitam. Anya nakita? Diyan ko naman nakitam ni Jeremy. Katpad na mati magbagak. Nakita ka talaga. Amangan no karuprupa na lang. Saan? Iso day jaya. Kinita ka na laing tirupa na. Iso. Napigsa talaga ti impluensya na. Ado nga min ti kwarta na. Iso ana turod. Sapay ko mata matiliwan. Delikado ti biyag na no matiliw ni Sir Darius. Ala, gusto daytan. Sango ti panganan. Laban-laban ti bagbagam. Sapay nakitak ti kinasiglat ni Sir Darius a lumaban. Wala. Iso asapay ko ma. Tamatiliw da ni Jeremy. Amo, kabisi manen ni Darius. Iso adi namanen masangot ti agaway. Pud na day tanan na Linda. Uray kasano ti kayat nang agawin. Saan basta-basta makaawin. Ay, kunak man nun alpasan ti kaso nga imbestigaran na. Saan pa'y nana? Addamanan ti sabali ang problema. Ay, talaga adagiti managdakdakas. Saan dan sa amap-mapnak nga aramid iti kinadakas? Nalapit, saan da pa'y anadidigra? Ay, ultimatum ti kasapulan ama ipaay kadakwada. Pudno day tananalinda. Rumbang lang, ama ipaayan da iti ultimatum. Tapno isardeng dan ti kinadakas ngar aramitan da. Kaya't kumanan ti Romwar. Ibagam data kanin jail warden. Ada meeting na ito. Awagam. Ikang kay ti kwarta. Itan ti kayat ko, ha? Darasam. Takayat kong ti Romwar. Jeremy, mabitlahan. Hello, Warden. Sir, ni Sir Jeremy. Kaya't nakano ti Romwar ito. Sir Jeremy, manukano ti ibayad mo? 20,000. Ibagam. Itad ko itan. Areglado, Sir Jeremy. Sir Warden, 20,000 ka no. Igom ng ti kwarta. Palubosa ka din. Sir. Okay, bye. Sir Jeremy, mabalin mo ka ng ti Romwar. Ti kwarta, itad mong kanyak.
Nagalisto kayo no kwarta. Salbag kayo. Isutibilin dito ni Warden. Sige. Kaya't kong tirumwar. Adda ka manan, di taruan? Adak iti may sa restaurant. Kaya iliw kong timangan dito ikat. Maramid mo, di kay kayat mo. Amok mo ng tipampanunutan mo, Emily. Sana mabalin. Sika, maaramid mo ti kay kayat mo? Idin to tasyak kat saan? Kasano, narigat mo't ngamin akasarita ti agbambantay ken kadita. Agpangpangin na lang, dayjay? Bayam, kasaritak to, numano ti kayat na abayad. Jeremy, di nagbaybayan dito ay. Ingkarim idi nga awan ti mamagsina kadata. Adadamagat kan ka, Michael. Anya manan dayta? Pudno ka di nagkasaran da Ma'am Alexandra kan Darius? Awan mo't nakaibagbaga kanya. Nagkasarda ka no gaya man. Anya ko matidakos na ita. Sayang, adda ako maana ka imatang. Ni Sir Darius talaga. Mahilig iti sekreto. Damot siguro rason na apay. Amo kunti makagapo dita. Ti siguridad dati pampanunutan na. Uray no ko naman arestaren dagiti kriminal. Saan la tama po kaw dagiti pangtay ti biyagda. Sa bagay matkit di Nang rona ta saan abasta-basta kriminal dagiti natiliuda. Ay ngam, ayan nga daitan ni Ma'am Alexandra. Alexandra, tangay saan ang makaawid ni Darius. Siya kunti mangkadwakan ka iti doktor, balasang ko. Wanana, katagyamanak. Saan ang makaawid, tadan sa tias asikasuan na. Kasta talaga. Ay, nainayunam ti pasensyam iti asawam. Takas siya iti trabaho na. Iso ang maawatam ko ma. Imbaglakit di Tanagikat kan iti trabaho. Tano saan? Ay awan ati kastoy abiyagyaw. Agpada kayo latan amang kamkamat kadagiti kriminal. Daytamot ti pinanunot ko idi, nana. Mala, agrobot kang arudan. Tabapantan ijay klinay. Agent Darius. Ada tinangidanon kanya. Ang makitkita da ni Jeremy. Agkatang-katang iti palengke, gano sa dino pa idita. Wanyarod, sir. Kat bangko ti papapanan na. San lamay may sa tao tinangidanon kanya. Chief, numatumpong akat lumaban. Pasensya langan. No asino kada kami timatay. Agent Darius. Reklamo tayo dahi pagbaludan. Tapaya nalokay ti siguridad para kadagiti balod da. Idin to ta high profile dagiti nakabalod. Emily. Amo ka at damo iti mapaspasama kita. Di nagrabakan, Darius. Kas makita mo't. Nakabaludag. Kan, anya dayta nga ibagbagam ang mapaspasama kita. Ni Jeremy, makaruruar iti pagbaludan. Kasano ko mga damok may papan iti dayta. Nagsinamat ti pagbaludan nga ayan mi. Ta nagsina ti pagbaludan dagiti babae kan lalaki. Emily, di nakalilawan. Apay ka di akasta ka, Darius? Di na ka din patpat yan? Idin to ta idi? May salasaw nga ibagakan ka, kat mamatikan. Iso apat siyam kumati ibagbagak ita. Sa baliitan, Emily. Apay, asino ka dit ipampanakkel mo? Adda ka din kasukat ko kan ka? Juan. Nasakit mat day ta pa nagsarsaritam? Ita, ibagam kanya.
Adaman siguro planom arumwar dito pagbaludan. Akas iter aramida ni Jeremy. No kaya't da kaparwanen dagiti jail guards. Apay kit dinasaan? Asino ka kumamang lapad iti dayta? Balbalagan ka. Iti may kaduagon daway ang matiliw kayo. Saan kayo napakawanan pa'y? Sige, no kayat mo, itamot lang, ipapatay na kun. Paltugan na, no day tati pakaragsakam. Ay na, Darius, sapay kumaata makaawid ka iti kaaldawan ti panaganak ni Alexandra. Talagang agawid ak dita, Nana Linda. Nasken asika ti umuna amang uba, iti baby yo. Uy, Nana, kat magagaran ako niya agawid. Iso nga itapay laeng, agsagana akon. Tagpakada akon kinihepe. Ay, uwan barok. Tanam namaan may ti isasangpot mo. Saan ka kumapalubusan ng agbakasyon nita, Agent Darius? Mga mukha ka sa pulan. Uwan nga rod, sir. Makabakasyon ka. Gapo iti panaganak ti asawa. Angam na. Aganat ka kumay iti biyahe, ma? Delikado. Agyaman na kiti palagip yo, sir. Kasapulan ti kanayunan na panaganad. Nang runa, kadagitoy a panawen. Hey ha, Michael. Ang mga no iti inuman man ti papanan nyo ka ni Sir Darius. Si kakit dimat. Basta grubrubo atak, day talaka na yung ti bagbagam. No beerhouse ti papanan nyo, saan ka palubusan? Itulod ko ni Sir Darius ijay probinsya. Sigurado ang mamatan no siyak ti makaungat. Wen, amok. World War no sikat ti makaungat. Ala, ikamusta anak laangan ka ni Ma'am Alexandra? Ala, makadanon day ta, Joyce. Michael, nakasagana ka ka din. Wen, sir. Pandara kong tilugan, tamapantan. Sa bagay, asidagmet lang kay probinsyami dito eh. Saan na narigat ibiyahe? Amo ka, sir. Exciting ti panagbiyahe tayo ta. Isong agan na talaang. Narigat ti madisgrasya. Kunak man no kayat mo adagos ang makasangpot tayo di probinsya, sir. Pudno day ta, Michael. Hanggang napimpintas matlaing no safe ta makasangpot ti jay. Agpadatamot kaya mi ti pamati a pagsasaw, sir. Oh, kasta. Kasta lang kapardas ti panagpataray mo. Da saan tamad nga agapapura? Uwan, sir. Hay na, makalang abak matlangan iti presko nga angin iti probinsya. Makauma iti syudad. Puro asok tilugan ti mga angot. Michael. Apaman na maitulod na. Agsubli ka matla dagos iti syudad. Tapay mat, sir. Amangan nubirukin na ka ni Joyce. Nalipatam ka din. Agyaman na tayo palagip mo, sir. Agyaman na. Nana Linda, umay ka din ni Darius. Ay, wan, balasang ko. Impanamnaman na kanyak dayta, itay nagsarita kami. Wan taniya, talagang aga nakaksan. Ay, total, adatamat dito ospital. Awan ti rumbang apagdanagang balasang ko, tada akmat akadwam. Wan nga rod, Nana. Agyaman akunay. Ay na, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Nagsakit, Nana Linda. Kabalak ti agmaneho, aging gaji probinsya, sir. Iso maturog ka lang. Tasyak ti makamukan ka. Di lalaki ang malabsan mi anak katakdari si abay ti bangko. Ni Jeremy. Michael. Isardang mo tilugan. Abay, sir. Adda ka din nalipatang? Suti ka. Tilugan mo ti bangko. Abay, sir. Michael, nakitak ni Jeremy. Imo nag-iti day ta abang ko. Urayin ta.
Tasurutan tati papanan na. Sir Darius, agpatinggalangan dito iti pangituludakan ka. Ha? Saan ko gaya makabalan ti agmaneho aging gaji probinsya? Oh, apa ang nagbaliw ti panunot mo? Napuyatan ak gayam idirabi, kat makaturturog ako. Ha? Michael, kita. Tirumar iti bangko. Saan ka diyan ni Jeremy? Kunakon kat. Delikado na talaga. Rumara kon, sir. Si kalangan ti agmaneho. Michael, nagluganan iti taxi. Surutan da diya taxi ang nagluganan na. Anya? Pandara mo ti kotse, Michael. Kasapulak ita titulong mo. Sir, saan ka kadiya makadlaw? Oh, tapay. Sursurutin na taday diya, kotse. Anya? No sa dinom ti papanak, iso mo ti turungan da. Sikan samat ti kasapulan da, sir. Basta drive ka lang. Sir, bumamakan sa langan. Diyak kayat ti mayraman iti gulo. Ag-drive ka, kunak man! Ah, sir. Partakam no, di mo kayat apaltugak ta ulam, ha? Nay, di mo ron itutok ka niya ti paltog mo, sir. Ag-nervyusak. Amangan mo matiskrasya ta, sir. Salpag kiti. Nasurutan dak manan. O sino mo tabi kita ngawanan bain? Paltugak man langin ito. Matay kayo! Paspasam di agpataray, Michael. Surutan taday diya taxi ang nagluganan ni Jeremy. Sir, palpaltugan natan. Di ka matanagan. Basta agmaneho ka lang. Ha? Umaltog na manan. Tay di matibarakan ka! Ha? Nabaliktad tinagluganan da taxi? Anya ti mapasamak ka ni Jeremy. Gagayem. Ti uliwain na denggan, ti upatlangan na paset, ti nobela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Inapalabas, nakita ni Joyce ni Jeremy iti na minsan apan nakipalingke na. Ar-aramatan gayam ni Jeremy ti kwartana tapno makarwar iti pagbaludan. Panag a pinaimbestigaran ni Hepe Ken ni Darius. Malaksid ken ni Joyce. Nakunan ni Hepe ang nakita da ni Jeremy iti ruwar. Agawid kumanda Darius akadwada ni Michael. Ngam nakita da ni Jeremy iti maysa abangko. Sinurod na nga da ito'y itagagayem. Tenggen nyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. Pala Ken Rosas! Michael, isardeng mo tilugan. Kitam, sir. Nagpuskul ti asok na. Delikado nga sitgam ti taxi. Ti driver ti isalakan ta. Saan arumbang nga may raman? Diyak kayat yung masidag, sir. Mabuto nga ka makakita itinatay. Sanak ama ka kundi. Nagdagsan tinay pandag kanya. Alam daw ka. Salbaga. Pilitin dagiti ito. Ma-irward ti taxi driver. Sana ka kundi. Nadagsan na tama na. No'y bagada na tayak mo ten. Day tuyen. Tigun daway ko amang matayan ka. Agent Darius. Ay, jak matan makontak ni Darius. Ay naapaw, saan samot ang makaumay dito ospital? Sa pahiadan iti delivery room ni Alexandra. Ay, amangan no nag-anak pa'y kitdain. Ita, naisalakan ta ti driver, Michael. Ita, isarun no tabag ka ni Jeremy. Uwan, sir. Michael. Dagiti maga. Nakatalikod ni Darius. Kulto ka na ano! Di anak ko, naglungko ang maladaga. Nanalinda. Ay, wan, balasang kau. Ala, pasusum adagos. Ay, sausi.
Nakaayaw akit kitaan. Nakaayayat. Agyamanak, Nana Linda. Dida kang binaybayan, iti anak ko. Ay, sus, mabalin ka di mo't abaybayan kayo. Asino kumapay nga ay ti sabali amang asikasukan ka, no saan asyak balasang ka. Ni Darius ngay, Nana. Ay, awan pa'y mat. Awagak ti cellphone na. Di mo't sumungsungbat. Ala, sana bali. Ada siguro napatagnas asikasuan na. Ay, nalabit akasta. Madanagan takuna na nga umayan. Ang aging gaita, awan pa'y laang. Kasla jackpot dyan, Joyce. Kasla pelikula ti amin na nakitak. Oh, anya tinapasama. Inimpok kapaltugan ni Jeremy ni Sir Darius. Naunaan ni Sir Darius. Bullseye na minsan lang at tama ti paltog. Ay na-train da Sir Darius iti kakasta. Iso saan ka amas daaw. Kas jayak kumamot kalaing. Ay ayam tupay apaltog kat kabutang mon. Day tanto lakit din pud no apaltog. Ay kumusta nga tamat ni Emily itan? Tanatayin ti ay ayatan na, Michael. Naamuan na nga tan tinapasama? Emily, nalabit. Naamuamon tinapasama ki ni Jeremy. Awan asim! Di mo kinasyan ni Jeremy! Kaya't ko nga isalbar ti biyag na. Ang pinaturungan na kiti paltog. Indepensa ka lang ti bagik. Kriminal ka, Darius! Sikat irumbang amadusa! Sumardeng kan. Siyak timang pataykan ka! Awanan ka itibain! Kalpasan ang makadngan ka. Mayakar ka ni correctional. Apay, di ko nam. May balod na kung agnanayon. Ado di kwartak, Darius! Tandaanam dayta! Uray kalaingan nga abogado ti alam. Awan mabalinan na iti kaso. Nadagsan dagiti ebidensya kontra kan ka. Kastan ti ibagam kanya kita, Darius! Kasla awan tinapalabas ta! Sikatin ang pirdi iti amin, Emily. Ultimo pa nagtalag ko. Dinadaan mo. Darius! Di ka madanagan. Matandaram tupay tipan makaitabon ti bangkay ni Jeremy. Makapag-happy-happy tamutan ita, sir. Nalpasan ti problema. Saan pa'y? Ha? Adda ka di pa i-follow up ta, sir? So kimatan tati unag ti pagbaludan. Iti silad ni Jeremy. Amon tati kinapudno. No apay ang makaruruar iti pagbaludan. Kaninayon mo matditan, sir. No apay ang makapaghakpay lang, uray adda iti pagbaludan. Wan. Day tati takwatan ta, Michael. Nay, nakaraing kagaya mo na Alexandra. Wala na, Linda. Ay na. Nakaturong pa lang ni baby. Ay, amukaw no apay asan ang nakaawid ito'y ni Darius. Inawagan na ka kanin? Nabuyak iti telebisyon ti interview na. Anya? Ay, nagadaw dagiti mangin interview ken kuana itay. Ket may saba nagtinaamuak balasang ko. Anya day tanana? Natayo ni Jeremy. Anya? Naglaban gayam da Jeremy ken Darius. Nakita da ni Jeremy ket sinurot da. Aging gaan na disgrasya tinagluganan dataksay. Isumatlagayam asaan anak kaawid ni Darius. Iti panagkunak, itatanatayan ni Jeremy. Ay nalpasan ti kasaw. Aginanamot ni Darius, Alexandra.
Pasensya kayo, sir. Ngam saan kayo mabalin na sumrang iti pagbaludan? Awan ngamin pamalubos manipod ka ni Jail Warden. Di na kami malapdan. Nga oray pa'y dayta Jail Warden nyo. Agin i-stricto kan tumat ngamin. Pada ka lang nga tagabantay. Isugayam ang nalakalang ang makarwar dito pagbaludan ni Jeremy. At dagayang basit arwangan dito si Ledna. Ano rumwar? Kat itin backdoor. Kat ti panagkunak. Nairanta talaga da ito'y apagnaan, sir. Tapno makarwar dagiti VIP ang maibalod dito eh. Isaruno ta kitaan ti nakaibaludan na, sir. Wen, alam iti ladawan. Ken i-video matan. Tapno at da pamaneknek. Kaasimot ti Jail Warden. Natakwatan tan ti mabalin apakaikatan na. Jeremy! Kasano kita tawan kan? Agmay sa ako nito yabihag. Maibaludak pa yan. Jeremy! Parta ka malukatan ti Ridaw. Ibunbuntog mo sa angat. Uri kami ka. Apay ngawan pa lang ti Jail Warden nyo. Kunak man no inawaga mon. Umayan, sir. Ada ka. Oh. Kalukatanan. Panawan na kaming kanibos. Da kamin ti makamo ang makita iti ibagbagam ang nakaibaludan idi ni Jeremy. Sige, Michael. Lukatamon ti Rida. Kumpleto ti gamit, sir. At the refrigerator, aircon, kan dapay computer unit iti unag. Sige. Alam iti ladawan, Michael. Kita ang analaing ti inaramat na computer. Amangan no dito'y na nga iwaywayat ti panaghak na. Wan, sir. Mamuan amin ita ti kinapudno. Babayin iti daytoy a computer. Igam tayong de ebidensya, Agent Darius. Nalawag itan di amin, Chief. Uray adda iti pagbaludan. Hacker lata ni Jeremy. Kitaan nyo iti computer na. Nagado dagiti transactions na. Nangruna ka dagiti ganggan na at a negosyante. Isumot lagay ang maado ti kwarta na iti bangko. Katikang runa na kadwana ni Emily. Saan lang ang may sa tinagbali na biktima na, sir? Naduma-duma. Ijay abroad, kandito'y Pilipinas. Kat panagkunag. Awanan ti agbalin pa'y a biktima. Gapo, iti cybercrime. Abay, pinainom na kita, sir. Saan ka diyan nabayagan na karikkan ka, apainuman ka? Uwen, bising-bisi ta nga minidi. Iso sana natuloy. Kat itatanawayan ti oras kan panawin ta. Aginom ta, Michael. Sir, nabartag akon. Siga, saan pa'y? Inom kan tumad ngamin nga inom. Kasla, maawanan ka iti ara. Oh my God, man dito eh. Asino tayo Eva, Michael? Yes. Dahil man nagsiksi at chik sa i-table ko man. Michael, saan da nga iti-table na kita? Ano? Itulog kan, tani, nabartag kan. Saan pa sir? Dito ito ba Yawid kan. Tadi mo na mo teraramidan. Ala, umay kan. Agyaman akan ka, Sir Darius. Nayawid mo ni Michael diti balay. Agkidawak iti dispenser kan ka, Joyce. Tasyak tinangawis ki ni Michael nga ginom.
Okay lang no si katikadwa na, sir. Ngamin, maditi ugali na no kasta ang mabartak. Kita, talagaan naturugan. Sir, agkapi ka pa'y Saan yan? Agawit akmetan. Ay, sir, naganak gaya man ni Ma'am Alexandra. Ikumusta anak tulangan kan kwa na sir? Nakaturugan ni Alexandra. Ti baby, kabay na. Nag-cute a baby. Darius. Ada ako na Alexandra. Agsangsangitan ni baby. Apay, inanom. Kwa, Jaking gagara rin eh. May ayo ak namin. Alam, mabit lang tapasuswag tapnog sartang. Gayam. Amo ka din ni Nana Linda si Mang Patkan. At iti kape, Darius Baraw. Nalamiis ita dito probinsya. Iswarum bang nagkape ka? Agyaman ak, Nana Linda. Ay, gayam. Naibaga akon kin ni Alexandra ti pan nakabuyak kin ka iti tibay. Ay, amin a channel. Sika, tilinaon ti damdamag. Naimbaglakid din tamaawatan nak ni Alexandra. Ay, dayta ti pangdayawak iti asawam Baraw. Pulos nga awan mangag ko areklamo manipod ken kuana. Talaga ang maawatan na ka. Amuna ti trabaho. Nana, agyaman na kiti panangas asikaso iti pamilya ka. Ay, awan anyaman na, Baraw. Ay, gayam. Hey, natay gayam mo ni Jeremy. Kaano nga iti pumpun na? Ay na, itay pangagsangsangit ni baby. Kunak man no sinukatamon ti daya pa na. Diyak mo asukatan. Mala, siya akong timang sukat kan ka na. Nagrigat mat gayon ti kastoy. Mariing ka iti nga trabi. Talaga kasta. Ang agan-anos ka Narigat mat ngamin ipabaklay ko pa'y daytoy kin ni Nana Linda. Iti day nga edad na. Rumbang laang amasapan amaturog. Anyamat ti makunam iti insagan apang rabyan tayo, Alexandra. Nana Linda. Ay na, Darius, nalaing kan nga agluto, Baraw. Nasursuro mo, dagiti insursuro kan ka. Nalabay mat, awan ramraman na. Agibalbalos ka lang kanya, Alexandra. Kasta ka mat, nouyawam tilutok ide. Malakit din, ituloy tayon timangan. Pagsangsangit ni baby. Apayadyak makita no sa dino tayan na. Ang mga lumabisin. Alexandra? Emily, atakan ka tanak ko. Itad mo kanyag. Emily, apay asan ka masitgan? Apay mo madayo ka? Emily! Saan mo nga yadayo kanyag ti anak ko? Emily! Agawan ti anak mo. Anak mo. Saan naknadawan ni Emily? Itad mo kanyag ti anak ko! Di nakpanawan! Emily! Emily! Ti anak ko! Emily! Diyos ko. Naitagtagainap ko ni Emily. Anya ti kayat naasawan na ijay at agtagainap ko. Intaray na kampay idi ti anak ko. Nakariin ni baby. Baby. Emily,
Itulod ka ni di sementeryo. Inkarik kan ka idi, nga tendaram ti pan nakaitabon ti bangkay ni Jeremy. Hanggang apay anak po sa lang dagiti imak. Ikatik tumadlayan. Apaman ang makasangpat tayo di sementeryo. Sana bale, taas idagdan. Darius, kita amat dagiti imak. Limtagdan saan ka di? Limabaga da iti kasta unay. Talaga kasta ti mapusasan. Darius, pangaasim. Rukatanak! Anya ti plano ni Emily. Gagayem. Ti uliwain na denggan, ti talulangan na paset, ti nobela tayo anapauluan. Bala, Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon kan musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Bala! Ken Rosas!